Nggih adik-adik Rahajang Semang. Ajeng semeng Ibu. Ibu, Ajeng semeng Ibu. Nggih, duaning sampun sami ngranjing ring puniki. Ibu mangkin kawitin pepelajaran basa Bali ring rainanu mangkin nggih. Nah, sedurung lantur ngiring iraga sareng sami mencarang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Sedurung masuk ke pembelajaran, mungkin Ibu Jagi memimpin doa dulu. Nah, ini adik-adik berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini pembelajaran sani mangkin punika pembelajaran bahasa Bali nguacan aksara Bali nggih adik-adik. Nika sedurung masuk ke materi, Ibu Jagi mentaken sarang adik-adik. Napi nika aksara. Sira sani nguning napi nika aksara. Nggih, Dharma. Nggih Ibu, suksema untuk galah nyane. Sane titiang uningin indi aksara punika lambang suara utawi gambar suara nika Ibu. Nggih, patut nika. Nggih, Ibu ingin menambahkan nggih, aksara punika lambang suara utawi gambar suara. Nah, wonten tales sane maosang aksara punika kruna serapan ring basa Bali sane sampun ketah kangge antuk ngentosin kruna huruf ring sejroning basa Indonesia. Nggih. Nggih, selanjutnya nih untuk materi selanjutnya nih Ibu Jagi memberikan tata cara nguacan aksara Bali. Nggih, sanika pertama niki tata cara nguacan angkepan penganggih suara ring aksara wianjana. Nah, aksara Bali ini sani durung polih sandangan untuk kawastanin aksara lakna. Yening ka anggen nyurat kruna aksara Bali ini kawawahin penganggih. Penganggih suara punika lambang huruf sani kangen ngawawahin aksara Bali ini mangda presida masuara kadi sani. Ini kaaptiang punika. Nah, aksara Bali pacang mawah suaraipun yening kadanggingin penganggih suara sekadi ring sorhini. Nah, diki wenten contoh aksara wianjana anu caraka data sawala maga banga pajayanya. Ini selanjutnya nih wenten gantungan ring aksara wianjana sane patu ngejumlah 18. Selanjutnya nih wenten puniki wenten contoh penganggih suara. Nah, penganggih suara punika wenten 5, wenten ulu, suku, taleng tedong, lan pepat. Nah, ulu punika marupa sekadi puniki sane ngawetuang suara i. Ya adik-adik. Nah, ini suku punika rupanya nih sekadi puniki nika menggantung ring aksara wianjana. Sane ngawetuang suara o. Nah, puniki rupanya nih penganggih suara taleng sane nguat suara e. Puniki rupanya nih aksara penganggih suara taleng tedong sane nguatuang suara o. Nah, puniki wenten pepat sane masuara nih adik-adik punika penganggih suara wenten 5. Nggih, selanjutnya nih puniki aksara wianjana punika dados kawastanin aksara lakna duaning durung polih penganggih aksara. Yening dagingin penganggih suaranya nih pacang mawa dadi contoh ring sor puniki. Nah, puniki wenten contoh aksara lakna sane
sane misi penganggih suara. Sane poleh penganggih suara. Niki wonten aksara e utawi he, sane poleh penganggih suara a dados dibaca h. Aksara a utawi h sane poleh penganggih suara i dados dibaca hi. Nah, aksara e sane menggantung u dados kebaca hu. Aksara e utawi he sane poleh penganggih suara e utawi kaleng dados kewacen he. Aksara a utawi h sane poleh penganggih suara o dados kewacen ho utawi aksara a utawi h sane poleh penganggih suara opat dados kewacen he. Nah, punika aksara puniki dados diganti ngangge aksara wianjana sane lianan. Ya. Niki wenten wenten penganggih tenganan ring aksara Bali. Nah, wenten papat penganggih tenganan. Sanika pertama wenten cecek, bisah, surang, lan adeg-adeg. Cecek punika sane ngutuang suara eng, bisah ngutuang suara he ah, lan surang ngutuang suara lan adeg-adeg punika manut ring aksara sane neket. Adeg-adeg punika inggih ngikat aksara. Sane selanjutnya materi selanjutnya wonten nguacan aksara swallalita. Nah, aksara swallalita inggih punika aksara Bali sane jangkep kangge nyuratang basa Bali sane mawuh aksara wit saking basa Kawi miwah basa Sangsekerta. Sane ngeranjing sorohing aksara swallalita makesami aksara Wre sastrane sane Plekutus. Nah, punika pawewah aksara swallalita wonten Ramat, Celatik, Sesape, Gegora, Pekapal, Demadu, Tetawa, Sesage, Bekembang, lan Jejero. Nah, niki wonten contoh sesuratan sane nganggen aksara swallalita. Wonten Karna, Dharma, Kathah, Artha, Paksa, Siwa, Gegara, Wibawa, Pala, lan Nira Iyara. Nggih. Untuk selanjutnya nih sejroning aksara Bali taler keangge penganggih suara kadi ring sorsane sering ngangge ring kruna-kruna pasang pagah. Nah, puniki wonten ngangge suara punika sanika pertama wonten tedong. Punika untuk membunyikan bunyi a biar untuk memperpanjang bunyi a. Itu wonten ulu untuk menunjukkan bunyi i. Wonten ulu sari utawi ulu dirga untuk menunjukkan bunyi i panjang. Wonten suku untuk menunjukkan bunyi u. Wonten suku irut utawi suku dirga untuk menunjukkan bunyi u, untuk memperpanjang bunyi u. Wonten taleng untuk menunjukkan bunyi e. Wonten taleng tedong untuk menunjukkan bunyi o. Wonten pepet untuk menunjukkan bunyi e. Lan wonten pepet metedong untuk menunjukkan bunyi o panjang. Oke, selanjutnya nih wonten tata cara nguacan aksara megantungan. Nah, tata cara nguacan aksara megantungan sejroning nguacan aksara Bali. Yening aksara punika poleh gantungan utawi gempelan
aksara punika kuwacan padam utawi tanpa suara. Nah, puniki wonten contoh wonten sesuratan sangku. Nah, sangku punika wonten aksara se, nge, lan gantungan ku. Nah, aksara nge puniki yen menggantung ku menggantung ieu vokalnya nih hilang, dados nyanyi kewacan sang. Puniki sang ku. Oke, selanjutnya nih wonten tantra. Atas kade sane demenan wonten aksara te, aksara ne, lan gantungan re. Yening punika pates kade sedurung nyanyi sane vokalnya nih hilang dados punika. Nah, adik-adik sane makin coba ngwacen ibu wenten naskah puniki coba wacen adik-adik si ibu jagi tunjuk nih satu-satu indek ngwacen naskah puniki. Ibu sane pertama nih ke inggih wiwit coba wacan ring halaman puniki ring bija nggih wiwit nyidayang ngwacan nike. Inggih Ibu, puter suksema untuk galahnya nih. Sani mangkin titi yang pacang nyoba niki ngewacen nggih Bu. Desa bedulu miwah bejeng. Desa bedulu miwah bejeng magenah ring Kabupaten Gianyar. Ring pantaraning kekalih tukad. Inggih punika tukad pakerisan ring sisi kangin miwah tukad petanu ring sisi kauh. Maka kalih desane puniki wantah akeh. Inggih punika Ibu suksema. Nggih, suksema wiwit ya ampun lancar nike nggih. Nggih selanjutnya slide selanjutnya nih inggih Bu tunjuk Rayu Wibawa. Nggih durusang wacan lumung niki teksnya nih. Ibu. Maberbe supaya Maruku situs peninggalan sejarah lan berbekale itu ngawinan wenten kenarke saking Sari Sujane wantah bisa beduli miwah pejen dikiriin dawet mase balikine inake puser seratan sane ngebuat pisan ring Bali. Nih, stop. Nih, Rai. Lanjut nih ke latih maling nggih. Ke sampun lancar ngwacen nih. Nggih selanjutnya nih wenten Novita
Novita inggih lanturang wacan sami sampun wacan oleh Rai. Iya Ibu. Ampura sedurungnya sampai nih. Cen niki Ibu. Niki sampai ring Bali nah niki. Iya Ibu. Indike asa punika kan kabuktiang antuk kampanggihannyane pura puser kerajaan Bali sane mawaste pura puser kerajaan Bali sane mawaste pura penataran sasih miwah pura pusering jagat lan pinake gunungnyane inggih punika pura bukit penulisan sane magenah ring Kintamani Kabupaten Bangli. Nggih Ibu. Nggih, suksema Nopi sampun lancar nggih adik-adik mang. Ndik nguacan aksara Bali nyane. Ya adik-adik, ini pembelajaran ring rahinane mungkin Ibu cukupkan sampai sini. Ini tugasnya ini akan Ibu kirim ring grup WA. Nggih. Semua adik-adik, Ibu puputan untuk para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi 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 Om. Matur sesama Ibu. Bersama Ibu. Nggih.